регистратсия кардани шумо шарт ва зарур намешавад. Барои ҷои шуғли аҳолӣ шиноснома ва раводид махсус видеои марама ва дигар блогеро кор надорам чӣ паҳн мекунанд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. این ویدیوی درکاری برای شما بتونین با دیگران روان کنین همه از این خبر آگاه باشد. یک چیز توصیه می‌کنم کسی که در فدراسیای روسیه قرار داره اگر بخواهید دانستن که پاتنت شما در باز دانی روسیه هست یا کی نیست نمره واتساپ دا بنویسونین پروورکا میکنه 21000 پاتنت مهاجرا را روسیه انولировать کرده. شروع کرده از ماه سپتامبر مهاجران را طریق تلفن ثبت نام میکنند. یعنی که رجیستراسیا کردن بگیم در روسیه از بین میره با چی خاطر و با چی условия ها. هر یک نفری که در فدراسیای روسیه کار و فعالیت میکنه در شهر مسکو، ماسکووسکی область و سنت پترزبورگ. وقتی که شما میرین با سفر و مراجعت میکنین از ماه سپتامبر وقتی ایزی انگشت میسپرین شما با شما پیشنهاد میکنن که در تلفن شما مخصوص приложение را ثبت میکنن که شما در او приложение تمام دنیایتون با مقامات روسیه پیشکش میگردونین و در حالتی که ثبت نام کردین در او приложение بگیم که دیگر در جای زیستون رجیستراسیا کردن شما شرط و ضرور نمیشود. مهاجران در شهر و ولایت مسکو و سنت پترزبورگ از ماه سپتامبر میتوانند طریق ضمیمه موبیلی خود را ثبت نام کنند. با این طریق آنها از ثبت حتمی در جای زیست آزاد میشوند. ولی این لایحه هم پهلوی مثبت و هم منفی دارد. گفته میشود که خوبی خودش هم داره و بدی خودش داره. وقتی که شما در او приложение مثال ثبت نام میکنین نام و فامیل خودتون رجیستراسیا میکنین در اونجا آگاه میکنین مقامات روسیه را از جایی که حاضر زندگی کردین در اون приложение همش ثبت میکنین و مخصوص در اونجا باز زاگرام پاسپورت خودتون هم روان میکنین تا که به قید بگیرن. در حالتایی که شما جای زندگیتون دیگر میکنین از یک جا به دیگر جا سفر میکنین و در دیگر جا کار و فعالیت میکنین زندگی میکنین در حال باید که شما مقامات با طریق همون приложение آگاه بکنین. این لایحه نو در فدراسیای روسیه شهر مسکو و سنت پترزبورگ آماده شده است و گفته می شود که از ماه سپتامبر الکی تحت عمل قرار می گیرد. این قانونه که باید مهاجران خودشان ثبت نام کنند با طریق приложение و مقامات روسیه باید از همه کار باشان آگاه باشند. از جانب پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 23 مای به امضا رسیدگی بود. زنده و سربلند باشین. کامنتاری‌های شما را میخونیم و با سوالاتون جواب میگردونیم. یگان نفر شما خواهین گرانیته قزاقستان پیشکش کنین و آدم باوریناک کوفته باشین نامرشون میبروید زنگ زنین این آدما خودشون میگیرن گرانیته میگذروننتون обратно میدروننتون باز. سعیدов نویسنده акамара 2 سال پیش депорт کردن. سر суд бровардан. неки паспорта тоза нишон метиҳад. билет бигирам мешавад. шумо дар назар дошта бошед ки въезди шумо кушода ҳай барем ҷои шуғли аҳолӣ шиноснома ва раводид уҷада як бор отпечатки биспорен ва аниқша барои шумо мегӯянд ки сафар кардан метонен ё ин ки не. як нафари дигар нависонда салому алайкум ака созем модари ман 64 сола ҳастам 15 рӯза москва омадагӣ бе регистратсия гардан мешавад илтимос ака ҷавоб диҳед то 2 ҳафтара яъне ки иҷозатай бе регистратсия гаштан агар ки бо плюс минус ҳисоб кунем ягон рӯз зиёдатӣ беса вақте ки дастгир кунанд и аллакай метавонад запретеш кунанд ба хотире ки як рӯз то ҳатто ки қонунгузорӣ иҷозат наметиҳа барои ҳуҷҷат надоштан ё ки беҳуҷҷат гаштан. али давлатов нависонда ҳамин ҳақиқат надорад куҷо менависӣ таможни союз медурояд. ҳамин блогеро шумо ҳамара гапора дурӯғ паҳн мекунед. вақте ки агар мо гапи дурӯғ паҳн кунем барои чӣ ту медурои тамошо мекунӣ махсус видеои марама ва дигар блогеро кор надорам чӣ паҳн мекунанд ҳар кас айтани худаш гап мезанад лекин ҳамин одамое ки ҳам хеле комментария менависонед дар инҷа ҳастай бо тамошобинои баақл яъне ман дар назар дорам ҳам хеле комментария нависо шумоам беақлен значи. абдулло нависонда салому алайкум духтар ман шавҳар кардагиай ҳамуҷа кӯдакдор шид акнун ба тоҷикистон омада наметавонад проблема метрискашдай кӯдака оварда наметавонанд чӣ кор кунем илтимос ҷавобашро интизорем ёрдам диҳед. ҳамуҷа шавҳар кардагиай мегӯед шумо дар куҷо шавҳар кардагиай ва чӣ мушкиле дора ҳамин саволотона пурратар бинависонед. умаралӣ нависондай ростай ки ака а 1 июл россияра виза мекунанд гуфтестай
не гап асос надорад. Ба виза шидан барои шаҳрвандои тоҷик ягон информатсия нест. Фатон нависондаед. Брат меган касе ай ватан биёяд дар Тоҷикистон госуслуга мекардаед. Ба меомадаед. Ростае? бале, пеш аз рафтан ба Русия шумо аз охири моҳ аллакай бояд ки госуслуга дар хитона регистратсия кунед. Мо дар канали дигаримон фаҳмонда будем, видеои алоҳида кардагием. метавонед ки бидрои дар оҷа информатсияи пурра бигиред ва агар дар кортон бошад фикротонро нависем, видео мекунем. дар иҷарам ҳамаша мепартоем ва мефаҳмонем. мумкин баъзе нафарҳо ҳоли тамошо накарда бошанд. зиндаву сарбаланд бошед. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.